Apo, medyo nalitak sa pindo niya yung background music. Okay, please accept mo text mo libre. Pati ba naman dito? Good PM, Sir June and John Mark. Great moment ay all Ilocandias aficionados of your program. Adda kami Manen. Keep it up and God bless. This is your valid listener, Edgardo Andres of Edstan. Valid listener? Lights and Sound, Kabulay, Santiago City. Apo, kada-kada dito Kabulay, Apo. Masapag yung Lights and Sound. Kantakin nyo lang ni Edgardo Andres. O ayan, in-plug ko dito sound system on. Kasi sabi ko tayo tipat patugtog mga sonata kada kita'y kanta ti 4 decade do. Valid listeners ka, no? Avid ko na. Valid ko na. Aya, nagiging malag. Or dahil kina Jordan, di ba Jordan? Siyempre, tao lang. Talaga nga nalabot ti matamon. Aficionados ko na mo ngamin, medyo na lilawa di jay. Kuya, from our page, 4 decade duwaw, kuna namat, Jerome Llanes Sales kunana patutugin man dito kung mapinal kang sir kunana po mailiw laki di mo dahil ito Jerome Llanes Sales iti pinal kang atok ma'am kunana ni Mary Joy Garcia Verdadero pakip agur ka awang mo di greetings na napugsat. Okay, okay, bumasa ka pa balong. Good afternoon kini CK Tabag text iso nagkukunan agad. Hi po. Agsipod-sipod ka kunan mo. Pakibati nga po si Ariana. Dixie nga tatay, Dixie at Michael nagde-decorate ng float dito sa Ramon. Wow, apa na ti pasamak kita tapos nagde-decorate. Matikam mo. Okay, unluckily awan iti nangabak apo DJ papugpug to aming sonata. Pay nakapugto. Awan. Apo no correct spelling, oray no wrong spelling basta correct ko maapo ko may latan ng daksangga sa kurang mat ti sonata na. Kuya, pakibati naman kami dito sa Patol. Gigi Ken Salapin. Saka yung mga Patol MVRS. Nyati MVRS. Movers. Saka si Alan Tolentino. Request ko man yung utang. Kunana. Teresita Tagbal, anak ko na kita pugpug to. Mangi. Ato si Naito Lopez nagpugpug to man nabalang arudo. Nabalang arudo na po Diyos ko. Pag tundam-dama nakarunong taon. Awa na. Naglakon to tilod ka nun. Okay, sino pa eh? Tayo manong ko mga Felicia, ako na advance happy birthday to may kakaiso na nga brother ko na. Thank you very much ate. And next time, say it with a gift. Ngayon pag nga malam yung manong. Agur ka, di pa nalabas. Simple lang mo ti gift ko. Nag-request sa kinimanong ka Felicia. Cup noodles. Ay, favorite ko tayo dyan. Huwag nga rood, mailiwa man. Ito nagawit ka. At pagkarangan nito yati ka, nisin sa cup noodles. Oh my God. Lagawin nga ano ka, makabusog nga parang nga yan. Sa bali nga talaga ti cup noodles, no, aga po di jay. Japan. Ari ka to, dumuri ka to. Ano niya, nisin ramen na para muna po, Diyos ka. Chumalat ko. Sakan. Yan pag nga yung manong kablawak man nagiging kabro. Karubak. Dito yung Rizal, West, San Isidro. Thanks, manong. Kunano yan. Well, game, sagpay tang itultulit nagbasa. Apo, I Employment Power Services ko na tuloy. I Employment Power Services Incorporated, Manila-based agency. Kat mo awagan ka no aming babae kahit nagtrabaho iti abroad. Agtawan 23 inggana 40. Awan na po ti placement fee, no salary deduction. Kat na nga to ti pasahod da from $400 to 18,000 Philippine money. Free passporting, free pidos, free transportation, DFA for processing and Manila, free medical check-up, free OWA, free test da. Pulos, awan ti bayadan nyo apo. For more details, get in touch with us. Ito Facebook mi apo, FTD tada kanya mi ti contact number da. Numalipatan nyo dito ipa-block mi nga number ni Ma'am Lea Ancheta. Apo, please get in touch with Ma'am Lea Ancheta to be direct ko na ng rod. 0921-309-3253. Ulit 0921-309-3253 kan 0935-9066-199. Apo, kadagiti babae nga kahit nati agtrabaho di abroad. Pulos apong awang bayadan nyo. Ulit-ulit na awan ti bayadan nyo apo. Pasapang kay latatuno. Intuno gayam kwati job fair da apo tuno kada September 30. Tayo tuno September 23 ka tree planting iti LGU Ramazong awan tao di munisipyo. Nayakar. Tree planting tayo di Camp Vizcara. Ayan, kita
talaga mga alwadan tayo iti kalikasan ni kung kuno. Wow. Isungarod nga September 30 iti job fair to di munisipyo ti Ramon labi apo. Umay kayon to awan dito gutyong iti pagbagyo laag. Kaya't ko ti agabroad ko na i-process dan amin. Ito na ka na diti kantor planon. Aya. Kasi ka partak. Okay. Aya. Kan apo into no Martes iti Martes. Ito no Martes. Ang date September 20. When? Iti grand opening iti Eagle Rider motorcycle parts and general merchandise ket danto motorcade nga mapasama ka apo. Mabuya yun to dagiti kakapintas nga motor into no Martes. Ta apo ato ti kanda ti dekorasyon di tayo. Kanda ti sabong. Joke lang apo basta ito no Martes apo iti motorcade da grand opening da ket maawis amin apo nga daan ti motorsiklo na ayan nga may sumirip din ti pwesto da nga barbarotan nalaka kano ti magatang. When? Nalakagasim ti dalig sa gados. 200? Hindi ka mo basta sa gados. Naimpanggal daw Kuya June. Okay, dyan ka nun, naimpanggal daw. Kastamot. Kablawag man namin nga taga Jones nga agdengdengeg ng Ronald kin Vice Mayor Raspado. Wow! Salamat po. Vice Mayor Raspado. Salamat po, Josel of Napoleon Jones. Okay, kadagit si taga Jones, apo. Good afternoon kada kayo. Yes. Magandang hapon po, Kuya. Pabati nga po ang papa ko na si Roland Salvador at si Tito Roger. Ingat po kayo sa biyahe at binabati ko rin si nanay, si Liza at si Cedric. At ang mga kapatid ko, ito si Abigail Salvador ng Baluarte. Request ko nga po yung tugtog, Lana. Adi Lana. Isa lang mo man tayo Lana. Adi Lana. May panggal daw tayo, Kuya Mark, kin Uncle June. Okay, kastamat. May kantaman, Kuya John Mark, adi thinking out loud. Para kanyak, orita agkabaryota. Kuna naman. Wow. Siyak ni Julian Pascua, taga Villacaramin Matlang. Thank you. At saka happy birthday kin Uncle June. Ananga iti handayo, Jay Barrio. Agparte kayo, ti aso. Hehehe. Bawalan apo, bawalan tagparte ti aso. Makaswang kano ka, ti... Kaswang ka iti, anang raod nga kasaw. Basta di no agpati aso. Ayan, adapo ti Republic Act ti tatatan nga mangipawil nga... Animal, ano tawag yan? Animal murder ka no maya. Apo, timira mo ti kadwata dito ya. Apo Jordan ha. Made nga murder. Ano nga homicide? Homicide lang. Siyempre, ibalay di homicide. Oy, no parchenda din tigid ka rayan. Riverside. Lagi pala unay ka manan. Ay apo. Mentis. Ano pinatay ta United States? Stateside. Sige nga ron, tirain naman tilana. Apo, ay para ka dyan nag-request nila na. Baby oil. May bakit ko dandanin sanang kritiro. Tanuti rabi hindi nakmutang ikaskaso. Iparibirip ko pa'y tayto'y ilim ko. Ngayon kasing nga isnap di maghanap ko. Di bakit ko dan samiten sakit na. Ano nga ta? Taag magalata uray suya tak itila na. Ipakat ko pa'y romansak nagpay duman. Kaskas di nga agsagot tinagunag na. Minsan nga andaw sumbro ti high blood ko. Pinagsikot pinggan tila at na nagsusudutan. Pati pa nagbarak jakon masurutan. Takarin yung bakit ingkamatan ipaidan. Ay li bakit mo agrakayan. Saan beten ama padanuman. Patugulak nuna kalikutin at lata amang rikna. Turugan naksaguro isunti pagsuban niya. At datayon karubay iti may kalong pasat iti programa tayo at mabalinan apo dagiti Ingles, dagiti foreign songs, Spanish, Japanese. Kada nabay Latin dagiti launa. Latin.
Latin. Latin. May bakit ko Apa ini po mo? dandanin sa nagretiro. Ay. Tanuti rabi hindi nagmatanikas kaso. Iparipirin ko pa'y daytoy iliw ko. Ngayon pasay nga isnati maganap ko. Ni bakit ko dan samiten sa gitna. Taag magalataw ray suyat at itilana. Sinilag Ipakat ko pa'y romansak nagpay duma. Ngem kas di nga agsagot tinaguleg na. minsan nga aldaw sumbro ti high blood ko. Pinagsikot pinggan tila Adda nagsyusyudutan. Pati pa nagubrag jakon masurutan. Takarin yung bakit ingkameten ipaitam. Ay ni bakit ko agrakayan. Ta saan meten ama padanuman. Patukulak mo nakalikutin at tamang rita. Turugan na sa guru isuti pagsubad na. Patukulak no nakalikot di metlat tamang ritnang. Turugan na sa guru isunti pagsubad na. Ayan, bumasa ka pa City. Well, manong kablaw ko man amin nga taga San Manuel, San Mateo, lalo ti family Hovelo, Pakito Karmanjay, dita denam. Thank you, manong kunana. Okay, bit lang. Kablaw ko man ni B, B Balaho, nga nauding amang mangan. Tagdingdingag kanyayo. Okay, thank you. Di pa nagdengdengag yun dita. Di ka mo nun yung lugar, di na membaga. Nempanggal daw yung manong kahit ko nga kablawan dagiti. Danakil ko, kan dagiti kagayam ko nga Da Jordan, Ay, Asa, Melody, Gerald, Ronalyn, Ken Daddo. Mapay, ay Daddo Mapay nga itagawigan Isabela. Gandado ko na. Ati kami ni matinga kadugtong niya. Daddo Mapay itiwigan ko doon Isabela by Sunny Gairlan. Patokoran man jay kanta nga budo-budo Uraya Kapo. O man jay budo-budo. Nagatel di kaya. Lepanggal daw yung manong June kan paring JM. Oy, kumpare. Kablawak man ni bakit kon. Kuntay anak mi. Kan ni tatay ko nga napan nagkaryada. Kan namin nagdengdengag dita programa yo. Kan dati bagik ni Teban. O naman. Teban tinabuan Santiago. Ayan. City. Ate man ko, abaro kataman ti super nutong kantaan. Sa dire-diretso ato yan, nga sunsunatan, inggana. Naragsak manan ti Domingo tayo. Sir June kan Jem. Nagkakadwa tayo manan. Kablawan ta kami man dito'y Paracelis Mountain Province. Salamat. Apo may mayad kumaabot iba ng kablaw minuto na ka na. So pay. Anyway, kata kayo amin nga kaaruba nga dita Paracelis Mountain Province. Ay kaiyabanda kami mo no ka no dati pataya dita no dagkasar. Actually taga ta Paracelis Jidin Mede. Sino nga din yung? Mr. nga Alfredo Asud Jr. Taga dita Paracelis din may College of Criminology. Tayo nang ibagsak kang ka. Madi. Aya. Kasi nga po dahil ta. Hindi ka nakati kwarta. Haan? Ana? Grades. Grades? Ang org nga nasingpan. Kapay. Katamtaman lang. Kaya impasana ka din na singpot. Urihan ka sumsumbrag? Oy, sumsumbrag ka man. Hindi natural lang. Okay, good. Maminsan pa, kablawang ba? Dundungog nga tayo sa natatawin. Datang atas mo natata Paracelis. Baka DJ Italy. Yun. Good afternoon, Sir Alfredo Asud Jr. Manong June, pahikablao man tayo. Anak ko na naman dito yun. Baka manangatahan kita, basa ka tayo. Agor ka, tayo kita man pa
Kurga, nakaada yung amin na nagkita yung messages ito yan po. Cup noodle coming soon. Kung nananimanan ko as promise, day talaga po request ko kapsat ko. Apaya, kikit ko lang ulit aming taraman na talaga ata. Hi, ni GJ da ito. Can you please play Umisam Kaman Biyag ko kunana? Okay, we are on the third part of the program. Ala karuba, kastama mat, ag marmarcha kunana, DJ sonata ta. So, awan talaga nakapugto balong. Okay, iskan mi damdama, barbaring ada nakapugton. Weno, kantaan ta ulit damdama. Barbaring note na tinakapugton. Nga rod, may sabi nga sonata apo nga nagapo iti timok, iti foreigner ti kantaan mi ta. You, there was peace on earth. I said I could get you with a fine tooth comb. I was up inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Till the love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other. Us in this dream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. I can live without you if the love was gone. Everything is nothing if you got no one. And you that walking tonight slowly lives inside of the real thing. But that won't happen to us since we got no doubt. Too deep in love and we get no way out. And the message is clear. These could be the year for the real thing. Real thing. No more will you cry, baby, I will hurt you never. We started and as one, in love forever. We can ride it together, making love with each other. Alice in this dream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Sail away. From one lover to another. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another.
may sa sumatang ipaay ni Amak. Lost and all alone, I always thought that I can make it on my own. Since you left, I hardly make it through the day, but tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. And all I want is just the way it used to be. With you, you're holding me, and I've got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. I was helpless as a ship without a whale, a touch without a feel. I can't believe it's real. And someday I'll awake and find my heart won't have to break. Yes, I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. All I want is just the way it used to be. I need you here with me. Oh, darling, can't you see? If we had loved before, we can have it back once more. Many times wish you were here, through the velvet shadows of my dreams. Many times I wish you were near, through the darkness as it came. But it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love me, it will lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment that you would take me to the world that I've never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. If you tell me you love
it would lead away to your heart through the mirrors of silence. You love me. You love me. Makapadala mo na mo nagmayat, ag kansyon, iti love song na talaga. Apo, but napanamon balong ang magkapingat ay inturog mo mutan, ayamon! Nagtuyak. Apo, Okay. 84 dekado apo, kat hanlaang Ilocano songs. Kuman kansyon kami iti amin aklas iti sonata, isong numasakol English. nyo, iti agkanta, no dati agkasangay, no dati agkasar, no Kasar, kayo sosyal, birthday, no kayo nga sosyal. Anniversary. No kayo nga sosyal, iti Right. selebrasyon nyo, Yes. agkat iyabon nyo ti FDD, tahang kami apo nga napigsa nga makipangan, no ka. Masir lang. We are more on Sa coffee. nga bandiha lang kasi yan. Good afternoon, good kuman ng mga relatives ko like family, Cristobal family, Nalpasetan. Madipay. Kuya June, can you play Count on You, dedicated to my loving wife, Marites Macanas. It's me, Jefferson Macanas of San Guillermo, Isabela. Oh, sa Guillermo ka no. Oh, taga San Guillermo, Apo. Thank you very much for listening. Kat, kung nanapay dito'y, Uncle, matama ang agindang ti programa yun dita radyo. Pakablao mang kanyak ti happy birthday. It's me, Jerome Cairel Eugenio of Pugalian Proper, Ramon, Isabela, 3319 Philippines. Apo, Telephone talaga number. kompleto ka eh. Uwan, pati telephone number na ito, kaanakan tayo nga ni Jerome. Okay, happy birthday Jerome. Yes, Shokot. Shokot nga ko nata. Shokot. Thank you very much for keeping in touch. Kada jay request mo nga style file ganyak balong ka mo may organ mo kasano nga makargaan tatati style file dayta. Okay, DJ, greet ko nga family Pasqua. Dito San Mateo, Victoria. Pakiplay nga yung tukmo, maapinal kang. Okay, nalpas mo tin iti Ilocano hour tayon. Kat Kasi ano garout? to the next time, we are now on the foreign Americano foreign songs and OPM songs. Okay, kat as requested you count. Hi, pakibati. Good after. Good after. Ila. Ako na. Hi, pakibati. Good after. Yan. Good afternoon. Ella is here. Can you please greet my family, Mende? Listening to your program, William Mende and Macadam, your family ng Santiago City. Thanks. Mente kong kunana. On Mende mo. Aji. Oh, my goodness. Marigat aja eh. Birthday ko nga ron mo, so request ko. Hello po, magandang tanghali po sa inyo, Kuya June at Balong. Si Raymond po ito. Pabati nga po dito sa Tinapahan, Cordon Isabela, sila Boss Kiko at Madam Joy at Maricar Rochelle Francis. Salamat po. Pa-request nga po yung Kolasisi o kaya yung background nyo. Nagsasalita na kayo. Pag nagsasalita na kayo, wallet po ba yon? Salamat po. Pitaka! Pitaka. Eko, ading kong anak na, Raymond. Ay katan ang mumamot, ti pagkasalitaan ita tinapahan kung kunam dito, aga mabaling ka mabaling ka mga ipatulot dito tuwa nga apot nga talaga. Ay, tinapa. Apot, mga apot nga tinapa. Pang sidano bigat. Mabaling mga nurabi eh. Pwede pang bigat tayo na may mayat. Tinapa? Wag. Itinigat ti panagbiag, pambiga mo tinapa? Go! Asin lata ti bigaton. Papaw. Good Maganda. PM po. Parequest nga po. Si Mr. June Pagbilaw na laging nakikinig sa inyo tuwing linggo ng Salvador, Santiago City. God bless and more power sa inyo. Parequest nga po yung kantang Utang. Okay, nagalutik request si Utang iso nga uray no Ilocano. Ano siguro utang da. Ako ka. Ang mo nakapugto hindi pa pugto tatatay. Kung nga ro, pimpiman apo. Okay, dito ti mystery song tayo. Ulitin tan sa damdama. Madamdama? Ulitin ta damdama. Talaga nga dapat ka adada ita. Pero kung dito utang nga ro balong. Takantaan taman. Utang. Wan, bago ta ag non-stop English songs. Naimbangal daw yung Manong June kan Bro Jem. Kablak man amin nga bombero. Anak na kabla? Kablawak man. Aya. Amin nga bombero. Anak ka-tune in, iti aglalo. Itaglalo? Ita aglalo dagito. Ano mo, naka-tune in. Ita, aywan, aglalo dagito kagaduag dito Santa Fe. Fire Station. Apo, kita mo. Wow, Santa Fe Fire Station. Dures ko man tay ordinary song. Apo, nagkadayumot ti Santa Fe.